ndabasuhuje kandi mbifurije kugira ibihe byiza cyane mwe mwese mukurikiye The USA New Times aho muri mu bice bigiye bitandukanye. Nizera ko mumeze neza cyane. Nge nitwa Jean de Dieu Ndahimana. Turi kuwa kabiri tariki ya 14 z'ukwezi kwa karindwi mwaka 2026. Nta kindi kiba kituzanye usibye kubagezaho amakuru abagezweho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane twibanda mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ushobora kandi gukurikirana amakuru yose atandukanye ari kubera hirya no hino ku isi uciye kuri website yacu ari wa3.theusanewtimes.com. abasha kubona amakuru menshi agiye atandukanye. Ushobora no kudukurikira ku mbuga zose nkoranyambaga zirimo Instagram, zirimo TikTok, zirimo X ndetse n'ahanga ku muyoboro wa YouTube, ukabasha kumenya amakuru agiye atandukanye. Unyemerere duhere kuri iyi nkuru yuko uhagarariye MONUSCO uyu nguyu akaba ari Van Doper, uyu nguyu akaba yamaze kugera hara mu mujyi wa Goma hara ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, ari kumwe n'abasirikari batatu ba FARDC barimo Lieutenant Colonel umwe n'abamajoro babiri. Ukuri amakuru bigaragaza abasirikari bageze i Goma mu rwego rw'imbaraga zikomeje gushyirwa mu bikorwa hagamijwe kubahiriza no gushyira mu bikorwa amasezerano yo guhagarika imirwano hagati y'impande bireba. Andi makuru kandi nuko umuvugizi wa MRDP twirwaneho uyu nguyu ni Fidel Rugabo akaba yamaze kubatangaza ko agace ka Kipupu garereye hariya muri Tombwe nako kamaze kuba gafatwa n'izi ngabo za MRDP twirwaneho bafatanyije na M23. Rero MRDP na M23 bakaba bakomeje ngo kurinda abasivile. Ibikorwa rero byo gufata uduce bitangazwa ko bigamije gushyira iherezo ku butegetsi bwa Kinshasa. Vuba ngo hazakurikiraho Katanga n'utundi turere nk'uko bitangazwa n'uyu muvugizi wa MRDP twirwaneho. Andi makuru twihuta cyane nuko ingabo za Wazalendo cyangwa se ihuriro ry'abarwanyi ba Wazalendo bakomeje kwigamba ko ngo bigaruriye umujyi wa Katoyi hariya muri teritwari ya Masisi ari Nord Kivu rwose, aho bavuga bati nyuma y'imirwano yabahuje n'umutwe wa M23 bakaba bavuga ko bamaze kuba bigarurira kiriya gice. Rero iki gitero cyagabwe ngo n'abarwanyi ba Wazalendo baturutse mu gace ka Walo Rwanda kari muri teritwari ya Warikare. Imirwano rero yibanze ku birindiro ngo bya AFC M23 byari biri hariya Ikatoyi, aho amasasu y'intwaro ziremereye n'izoroheje ngo yumvikanye mu gihe cy'amasaha menshi. Rero kugeza ubu nta mubare wemejwe n'izi nzego zibishinzwe uratangazwa ku bantu bishwe cyangwa se bakomeretse ndetse n'ibyangiritse. Biracyagoye kwemeza aya makuru yose mu bwigenge kubera umutekano muke ukomeje kuranga uduce dutandukanye hariya muri teritwari ya Masisi. Rero bakavuga ko nk'ifatwa rya Katoyi ryongeye kuba mu gihe imirwano hagati ya Wazalendo na AFC M23 ikomeje kwiyongera mu turere twa Masisi na Warikare. Mu mezi ashize iyi mirwano yatumye abaturage benshi bava mu byabo, ihungabanya ibikorwa by'ubukungu n'imibereho, ndetse irushaho gukaza ikibazo cy'ubutabazi n'ubuzima bw'abaturage mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru. N'indi nkuru nayo ikomeje kugarukwaho mu bitangazamakuru bitandukanye nuko guverinoma ya Ukraine yasubije Uburusiya bwashinje kuba iri mu bihugu biha ubufasha umutwe wa M23 ugenzura ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ivuga ko ibyo birego ari ibinyoma. Uburusiya bwashinje Ukraine guha M23 ubufasha biciye muri minisitiri wabwo w'ububanyi n'amahanga Sergei Lavrov ubwo yari Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, aho aheruka kugirira uruzinduko. Uyu mugabo rero bwo yarimo aganira n'abanyamakuru nyuma yo kugirana ibiganiro na mugenzi w'u Burundi Bizimana Edouard, yavuze ko Ukraine iri mu baterankunga b'abanyamahanga ba M23 nubwo nta bimenyetso bishyigikira ibyo birego yigeze agaragaza.
Lavrov yavuze ibi mu gihe mu kwezi gushize intumwa yungirije y'Uburusiya mu muryango w'abibumbye Anna yabwiye akanama gashinzwe umutekano muri uriya muryango ko igihugu cye gihangayikishijwe n'amakuru avuga ko mu burasirazuba bwa Kongo hari abacanshuro b'abanyamahanga, bamwe muri bo bafite uburambe mu ntambara yo muri Ukraine, bifashishwa nk'abatoza n'abakoresha za drone. Ukraine biciye mu muvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yayo, uyu nguyu akaba ari Heori Tiki, yamaganye ibirego by'Uburusiya abyita amakuru y'ibinyoma akwirakwizwa na Kremlin, ndetse avuga ko nta shingiro afite. Mu butumwa rero yashyize ku rubuga rwa X nyuma bugasangizwa itangazamakuru na ambasade ya Ukraine muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yavuze ko igihugu cye kidatanga ubufasha ubwo ari bwo bwose kuri AFC M23. Uyu muvugizi rero yongeye ko Ukraine itivanga mu makimbirane yo muri Afurika, ahubwo ashinja Uburusiya kuba ari bwo bukomeje kugira uruhare mu guteza umutekano muke ku mugabane wa Afurika. Kiev ivuga kandi ko ibyo birego biri mu mugambi mugari wa Moscow wo kuyobya uburari ku bikorwa byayo no kudobya ibiganiro by'amahoro biri gukorwa mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu rero akaba yaravuze ko intego y'Uburusiya avuga ati rwose irasobanutse, ni ugusenya imbaraga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu guhuza impande zishyamiranye mu karere k'ibiyaga bigari no kuyobya uburari ku bikorwa byabwo bibangamira inzira y'amahoro. Ikindi kandi nacyo gikomeje kugarukaho nuko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ifite impungenge ku buryo umutekano ukomeje guhinduka mu misozi miremire ya Minembwe irere mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ivuga ko imitwe ihanganye na leta ikomeje kugaba ibitero no kwagura ibice igenzura, nk'uko byatangajwe n'ubuyobozi bwa Kinshasa. Ingabo nshya zoherejwe mu ndege zigamije kongera ubushobozi bw'ingabo za leta zisanzwe ziri muri ako gace, ndetse no gushimangira ibikorwa byo kurinda ibirindiro bya FARDC mu misozi ya Minembwe. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kuvuga ko iri gufata ingamba zo guhangana n'ibibazo by'umutekano biri mu burasirazuba bw'igihugu, bibaye mu gihe amakuru aturuka mu bice bitandukanye by'imirwano avuga ko umutwe wa MLDP twirwaneho ukorana ku rugamba na Alliance Fleuve Congo AFC M23 ukomeje guhangana n'ihuriro rigizwe n'ingabo za leta FARDC, ingabo z'u Burundi, imitwe ya Wazalendo ndetse na FDLR. Amakuru araturuka mu duce twegereye ibibuga by'imirwano avuga ko hari uduce tumwe na tumwe twagiye duhindura amaboko mu minsi ishize, turimo Gakenke, Rwitsankuku, Pwenzero ndetse n'utundi duce two mu karere ka Mibumba muri teritwari ya Mwenga. Ku rundi ruhande rero guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje gushinja AFC M23 gukoresha uburyo butandukanye bw'intambara burimo n'ikoranabuhanga mu bikorwa byayo bya gisirikari. Cyakora wirebana n'ibivugwa ku ikoreshwa rya drone n'impande zihanganye, kugeza ubu nta bimenyetso byigenga byemeza ko ku buryo bwuzuye ibyo birego. Hagati aho rero abaturage bo mu misozi miremire ya Minembwe bakomeje kugaragaza impungenge zishingiye ku ntambara imaze igihe muri ako karere. Bamwe mu baturage ndetse n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu bagaragaje ko ibitero by'indege zitagira abapilote byagiye bigira ingaruka ku baturage, zirimo kwangirika kw'amazu n'ibindi bikorwa remezo, ndetse hakaba haravuzwe n'abantu baguye muri ibyo bitero, abandi bagakomereka. Gusa abasesenguzi b'ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko gukomeza gukwirakwira kw'imirwano mu misozi ya Minembwe no mu bice bya Mwenga na Fizi bishobora kongera ibibazo by'ubutabazi, kwimura abaturage ndetse no gukomeza guhungabanya umutekano w'akarere kose. Mu gihe rero ibikorwa bya gisirikare bikomeje, abaturage bakomeje gusaba ko haboneka ibisubizo birambye bigamije kugarura amahoro, kurinda abasivile no kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera abaturage bari mu bihe by'intambara. Reka dusoreze kuri iyi nkuru y'uko urubanza rushya ruregwamo uwahoze ari minisitiri w'ubutabera Constant Mutamba
rwatangiye kuri uyu wa mbere imbere y'urukiko rusesa imanza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'urubanza rero rurebana n'imicungire y'amafaranga aturuka mu kigega cy'indishyi n'ingurane ku bahohotewe n'ibikorwa bitemewe bya Uganda muri Kongo, mu gihe havugwa ko hari amafaranga yanyerejwe. Mu ibaruwa rero yashyizwe ahagaragara ku itariki ya 4 Nyakanga, Constant Mutamba yamaganye itotezwa rya politike yakorewe, maze afata icyemezo cyo kwitaba imbonankubone kugira ngo mu magambo ye agaragaze ukuri. Urubanza rwiswe Affaire Flivao rwari rusanzwe ruvugwa mu rukiko rw'ubujurire rwa Kinshasa, rwari rwategetse Constant Mutamba kugaragara ngo atange amakuru. Iki cyemezo rero cyakurikiye iburanisha ryo ku itariki ya 30 Mata, aho impande zibanze ku mafaranga asaga miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika, amafaranga bivuga ko yatanzwe mbere yo kubona icyemezo giturutse ku buyobozi bukuru bw'igenzura ry'amasoko ya leta. Undi uregwa rero muri iyi dosiye yitwa Chancel Bolukola, wari umuyobozi mukuru w'agateganyo wa Flivao, ubu ufungiwe muri gereza nkuru ya Makara. Avuze kenshi ko yasohoye ayo mafaranga ashingiye ku mabwiriza yatanzwe mu magambo na Constant Mutamba, wari umuyobozi w'ubutabera bwa Kongo icyo gihe. Reka ngushimire cyane we twabanye muri aya makuru. Njye na Jean de Dienta Imana, ukomeze munogerwe na gahunda zose za The USA New Times.